Amen. Ngihlezi ngingazi ukuthi womkhululi ukuthi ngiphakame ngiyikhetha inkosi enkulu yasekuphakameni Jehova. Amen. Ngiphakama nokubonga phambi kwaNkulunkulu kuqala. Ngiyazibongela kuJehova ukuthi uthe maye evusa abantu ebuthongweni bengeke babe nawo amandla okuzivukela ngaphandle kwakhe. Nami wasiyangikhumbula wangivusa. Akangagcina lapho. Waphinda wangikhumbuza ukuthi namuhla usuku lwesikhombisa lungo lokudumisa uJehova yedwa. Ngiyakubonga lokho, ngibonge nokuthunywa, ngibonga ukuba uNkulunkulu angikhethe ukuthi ngibe yisitsha sokuphakela izwi lakhe namhla. Akusiyona ke into encane ukuthunywa uma umholi ethi inkonzo izophathwa ngubani.
uye usho uvalo ngoba usuke ungaphathisiwe indaba yakini, kodwa usuke ubekwe ukuthi ukhulume ngaloko uJehova afuna ukuba kwenabele kubantu nakuwe uqobo lwakho. Isihloko sithi uJehova nabapristi abagcotshwe nguye. Bantwana basekuphakameni, inkonzo enkulu yilena ebekade ifundwa kulesihlabelelo somprofeti. Uma kuwukuthi ungazange wezwe amazwi abhalwe laphana kulesihlabelelo, awukwazi ukuthi uwezwe amazwi abhalwe eBhayibhelini, ngoba iBhayibheli likhuluma ngabantu abanye babo abangazange bafike la, khuluma ngabantu basemandulo obazi ngomqondo mase kukhulunywa ngemisebenzi yabo. Kodwa lesihlabelelo sibhalwe lapha ngumuntu kaJehova wayethunywe uNkulunkulu. Abasekhona abanye abafika esaphila. Ithi-ke bantwana basekuphakameni, namhlanje noma kule nyanga, njengoba uJehova enomhlangano nathi, kodwa uJehova uzohlola ensimini yakhe ukuthi akutshalile uyamila yini. Uzobheka izisebenzi zakhe azibekile ukuthi zibheke lapho kunokhula khona zikususe. Asazi-ke bantwana basekuphakameni ukuthi bangakhi abakhumbulile ukuthi uJehova ubabekele lokho ensimini yakhe ukuthi amabele akhe angabi nalo ukhula, akwazi ukuthi akhule kahle. Ukususa-ke ukhula kuyinto enzima, ngoba ngesinye isikhathi alusiphuneki, kodwa kuhle ukuzama. uNkulunkulu abone ukuthi ukhumbulile ukuthi ukubekeleni, noma uhlulekile kodwa ukhumbulile, uzamile. Ngithi-ke bantwana basekuphakameni, akufanele ukuthi sifane nalento yokuthusa inyoni ekwakuthi kusalinywa amabele, insimu mayinkulu, kuthi aphumile umuntu ayokuthusa inyoni ngoba zazidla amabele, kodwa kwakufakwa amaplastiki ukuthi inyoni zizobona ngathi ngabantu labayana. Kodwa ngoba amaplastiki ahlala eme lapho inyoni ithe mayiqala yabona, uma ibuya nakusasa iyabona ukuthi lento lana izobe beyikhona khona laphana. Ibese inyoni iyabona ukuthi kudlalwa ngayo, ibese isondela kancane ngoba iyamazi umuntu ukuthi umuntu uyabhenguza. Iplastiki libhenguza mali iphephethwa umoya. Ibona inyoni ukuthi hayi akho umuntu, zothi uyibona ihlale ngokukhululeka ziwadla amabele, sezibonile ukuthi akusiba abantu labayana. Kunjalo-ke umuntu ogcotshiwe onganamsebenzi walutho uyafana nalezo xobo, umuntu onganako ukuqonda ukuthi uNkulunkulu umbekeleni, ongenako ukwesaba uNkulunkulu ukuthi ungibekile lapha, uyawufika ngibuze ukuthi inyoni ziwadla kanjani amabele ngikhona. Ngithi-ke bantwana basekuphakameni, bayawusishunwa nalo ukukhula
lolu usishunwayo bayawuba njengalabo bantu okwathi uma ngabe izisebenzi zikaNkulunkulu ziphumile ziye emasimini ziyohlakula kodwa zithi ziyabuyela ngasasa zifice ukhula ziqale phansi lapha ade ihlakule khona siqale zaphinda zahlakula ayo kwesithathu zabona zihamba zawubika ukuthi siyasusa ukhula sithi siyabuya ngakusasa fice selikhona siyasola ukuthi ukhona umuntu osibukayo ukuthi siyahlakula lapha sithi masiflathela alubisele ukhula namanje sicabanga ukuthi sihambe siyolidiphuma ithi ke inkosi cha liyekeleni ningasiphuni kodwa ngiyawubatshela abavuni ukuthi uma sebevuna amabele bawabeke ngenxanya nokhula ngenxanya ukuze lishiswe ngithi ke bantwana sekuphakameni kufanele ukuthi ube nokwesaba uma ngabe unikwa umsebenzi kaNkulunkulu uma uNkulunkulu ezekukhombile ngomuno wakhe ukuthi wena uzoba ngumshumayeli noma uzoba umkhokheli nomvangeli umfundisi ube nako ukusaba lengubo oyembathayo uNkulunkulu ukunikeza iuniform yakhe ukuba umsebenzele ubonwe ngabantu ukuthi usebenzela abantu kodwa ke uma usuyimbatha njengengubo ye-society umase uyembatha njengengubo yejado uNkulunkulu uyokujezisa kabuhlungu uyokujezisa songasenawo amandla uyokujezisa sekuphelile ubunsizwa bakho uyokujezisa songasesilutho soyintotholo akujezise phambi kwabantu ngoba nawe umdelele phambi kwabantu kufanele ukuthi uzazi ukuthi uma ngabe usunikezwe umsebenzi noma ngabe ngasiphi isigaba wesabe ucinge okufunwa uNkulunkulu usabe uJehova ukuthi uJehova uboneni kimi abanye abantwana basekuphakameni abagcotshwa ngoba bekholwa kodwa ngesinye isikhathi uNkulunkulu noma ushembe usuke athi umuntu uyamgeza lensila engagezeki athi angeke ngimthathe ngimbeke lapha mhlambe uzothuka mayisegcotshiwe ashintsha abe ngumuntu ngoba kukhona abantu abangabantu emehlweni abantu kodwa abangasebo bona abantu uma ungake ubone uqobo lwabo baningi abantu abanamakhala amaningi kabi ongathi umbonile imhlophe kanti kukhona amanye amakhala ungawazi ngaye la makhala aziwa uNkulunkulu aziwa ingilozi yakhe ebhala imisebenzi yakhe yemihla ngemihla ngoba lokho bantwana sekuphamene kuyosifica uma ngabe singamesaba uJehova kuyosifica indaba yomsebenzi obhalwa ingilozi ofika nayo hayi ukuthi le ngilozi uyithole ngoba usukholwa uNkulunkulu wakufumbathisa yona ukuthi le ngilozi ikwazi ukuxwayisa ikwazi ukuthi igade le ngilozi bantwana basephakameni yiyo ema eduze kwembenge ukuthi lapho usuhluphekile usuthi uyabika ucela ukuthi uJehova akusize bese le ngilozi ifika isiphethe incwadi noma ifayela lakho eliphethe imisebenzi yakho yemihla ngemihla
bese isho ukuthi akakufanele ukubusiseka nakhu engiza nako ngosuku oluthile. Ayengaseyena umntwana kaNkulunkulu, wahamba waye endaweni ethile ngosuku oluthile, wakwenza ukuthi nokuthi okwakuthiwa kwenziwa umuntu okholwayo. Ngelinye ilanga izandla zakhe zamshaya umuntu uzalichitha igazi, noma ngabe kungayiphi indlela. Akakufanele kubusiseka. Lengilozi bantwana abasekuphakameni, noma uyinsizwa usufika ucela, iqale emumva lapho ozalwa khona, ikubheke lapho usebenza khona, imeduze kwakho lapho usuhola, ibe siyakubheka ukuthi njengoba usutholile imali uthini manje, ucabangani ngale mali, uyabakhumbula yini abakuzele, uyamkhumbula yini uyihlononyoko. Uma ngabe sokuholile ikade ikubone uhamba uyohlukanisa umholo wakho ufaka emabhenki ngegaba ezihlukene, yakubona uthenga igroza uyodla nabantu bakho, bese yambuka unyoko. Mhlawumbe usosele yedwa ngasenaye ubaba wakho, imbuke ukuthi njengoba wena namhlanje uthenga igroza, umama wakho yena uphi, udleni. Ngithi bantwana basekuphakameni, lengilozi iyabhala usizi la yihlononyoko, behluphekile belala bengadlile ngesikhathi ekufanele babuse ngaso, ngoba batshala kuwe, batshala abazali bakho kuwe bekukhulisa, bangagcina lapho bakufundisa nesikolo, uhlonishwa umhlaba wonke, wangena emayunivesithi wayofunda izinto bona bangayifundanga. Kodwa uma suhola, uma ngabe sowulapho, awusakwazi ukukhumbula abakubeke kuleyo ndawo, awusabakhumbula abantu abakukhulisa, abakuzala bakukhulisa, kodwa uhlonishwa umhlaba wonke. Ngithi ke lengiloziyo leyo efikayo, lokho ngakuthola engilozini ohlaleleni, wathi lengilozi leyo iyona iceba abantu, ngoba isuke ibekiwe ukuthi ibheke umuntu nomuntu ebekwe kuye ukuthi imihla ngemihla wenzani, ibhale konke. Asikho isibusiso oyosithola singasayinelwanga yile ngilozi, ngoba iyona eyazi kabanzi ngawe, ethunywe kuwe, ehamba nawe uma uhamba, emayo lapho ome khona, ehlala phansi lapho ohlala khona phansi, ekulalelayo uma ukhuluma, ekubhekayo ukuthi wenza njani, uma kungesilona isabatha noma kungesona umhlangano, iyakubheka nokusebenza phambi kwabantu, iyakubuka nasemnikelweni kaJehova, iyakubuka nalapho kwakhiwa khona, kwakhiwa indlu kaNkulunkulu, iyakubuka ukuthi uyakuthola yini wena, uyatholakala yini lapho ekusetshenzwa khona. Ngithi-ke bantwana basekuphakameni, inzima indaba yemisebenzi yemihla ngemihla. Ithi-ke ingilozi labo abenza njalo, abathi mase befundile besebenza bese baba bakhulu kunabazali babo, bese besatshwa nangabazali babo. Ngiyakuphinda lokho ukuthi uma umzali efuna ukuthi umnikeze imali, kuyisona ukuthi umzali wakho abe namasu awacabangayo ukuthi ngizothi kulo mntwana ikhona imali engayibolekela ukuze anginike, ngoba uzoba namahloni ukuthi unina
ade ezushawa ngabantu yena eyisikhulu emsebenzini. Ngoba uyazi umama ukuthi uma ngabe engashongo njalo ngeke anikwe umuntu imali. Kodwa lo mama wakuthwala ngesisu sakhe. Kodwa lo mama ufundisile benoyihlo. Kwaze wafika lapho uyihlo ethathwa khona uNkulunkulu. Ngethemba lokuthi usalumbheka ngoba batshalile kuwe. Batshalile kuwe. Uhambile wakhula waze wafanele ke esikolweni bakusakhona. Waqeda babona ukuthi akwanele. Bahamba baboleka lapho baboleka khona. Wafunda waba utho emphakathini. Ngithi ke ingilozi le ngilozi ebekwe kuwe iyona ekumangalelayo. Awumangalelwa ngabazali, umangalelwa ingilozi ehamba nawe. Ithi awufanele ubusiswe, awukufanele ukuthi uthole isibusiso kuJehova ngoba wenza into ebuhlungu. Hluphekisa abantu abakuzalayo. Hluphekisa uyihlo nonyoko. Bakhangezwa ngabantu. Usaphila wena, usebenza, uyisikhulu. Ngithi ke bangcwele. Ithi ke ingilozi. Le ngilozi yona evalela abantu. Ibavalela ngemisebenzi yabo. Mayithi akufanele ubusiseke ikhipha ifayele phethe umsebenzi wakho emihla. Kodwa into ebukwaqala ukuthi unjani kumzali noma kubazali bakho unjani. Ikhala yakho injani kuyihlo nonyoko. Ngithi ke bantwana basekuphakameni. Uma ngabe siyakholwa akufanele ukuthi sikhohlisane. Ithi ke ingilozi abanye bancisha abazali ukudla. Kodwa kuthe emabandleni abakuwo bathekele abafundisi babo imoto oyibizayo. Kodwa unini wamzala yena uhamba thekela impuphu kubantu. Ngithi ke bantwana basekuphakameni. Ithi ke ingilozi isililo sabazali sikuvimbela kuzo zonke izibusiso nempumelelo yakho. Uthi sihluthulela konke isililo esomzali wakho. uNkulunkulu uyalalela ukushiwo ngabazali bakho ngawe. Akufanele ukuthi wabazali bakho baciphize izinyembezi ngawe. Bengafuni into eningi, bafuna nje ukudla. Ngibikela ukuthi ukudla kusekho. Uthi imali lena iholayo uyenzeni. Kodwa awusakhumbula ukuthi vele nawe uyabakweleta abazali bakho ngoba bakukhulisile. Abangagcina lapho bakufundisa. Yini manje besuthi abanakwe nguhulumeni yini bese sokuthi ababa imali yesibonelelo iphe engathi iyona leyo mali yesibonelelo kwakucele wena ukuthi uma wakho ayihole. Ithi ke ingilozi noma ukanikela umnikelo ongangeintaba nemimango. Lo mayizimbekeze ngagcwala zichichime ngawe ukhonjwe esontweni. Kodwa uNkulunkulu ngeke akubusise ngoba weqile umyalo wakhe wokuba uhloniphe uyihlo nonyoko. Ngeke uthi umhloniphele umuntu elambile phambi kwakho, elambile uyisikhulu emsebenzini, ukhothanyelwa ngabantu, uhola. Kodwa abazali bakho bakhangezwa ngabantu ukudla. Awugcini ngokuthi uyahola uyisikhulu ngisho nasesontweni lapho ukhonza khona. Kuthi mase kufike wena udediswe wonke amalayini ngoba kusuke kwaziwa ukuthi kungena
ukandakanda ongena steering ozochitha izigidi kulembenge. Akekho ngisho obuzayo kulamabandla ukuthi esesho ukuthi inkosi ikubusise, kodwa ke besabuza ukuthi abazali bakho badlile yini bona? Bapha abazali bakho njengoba kuleli bandla saxwayiswa thina ukuthi abantu esikhonzana lapho kuhamba kambe sibazi abazali babo, noma benkuze kodwa bonke umuntu umaye nabazali avele nabo sibone ukuthi beneme yini, bayadla yini. Sonke asitholeni ibusiso kuNkulunkulu. Amen. Sizithola ngani? Ngamaqiniso. Ngeke uthi uhloniphile ngoba uzogqama la, kodwa kwenu unyoko uhamba thekela uphuthu ngephinifa emzini wabantu. Yokuvimba lento, yokuvimba ngisho noma ngabe ungayihlupheka, kodwa uyesu umhlawuphele khona bonke la udlula khona. Uyohamba uvinjwa yilo lephutha elicela ahamba khangeza ngephinifa. Umzali wakho uphila, usumkhulu wena, usunamandla, usunako konke, yena nje cha. Umzali wakho uhamba ngeimoto wena ezibizayo, unezisebenzi kakho, kodwa umama wakho ubamba ilayini ematekisini. Ngisho ngasho ukuthi ngifuna ukuthi ngiye endaweni ethile, ngifuna ukuhamba ngiye esibhedlela, ngeke ngisho ungasamsebenzi umlungu, usuna amabhizinisi akho, ngeke uhlehle uthi namhlanje na angizubabikho ngiyothatha umama ngimuse endaweni ethile. Lo mama ahamba abampampatheka lapha emabhasini noma lapha ematekisini, kodwa wena uyahlonishwa emsebenzini, unegama elikhulu nasesontweni, wena unegama elikhulu, kodwa alikho bazali bakho, alikho kuyihlono nyoko. Ngithi ke kuyisona ukuthi usabeke phambi kwabazali bakho. Njengoba lo mntwana ade efunda le ncwadi, alikho ivesi elithi kumzali wesabe abantwana bakho, hlonipha abantwana bakho, kodwa lithi ivesi hlonipha uyihlono nyoko. Abanandaba-ke abantwana basephakameni kwamanye amabandla, kumnandi kungamafutha uma ngabe bona betitiliza amaheheba emnikelo, kodwa abazala labantu bona balale bangadlile. Uma ngabe bona bakhelwa izindlu ezinhle, kodwa umzali ehlele hokweni elizowela kuye noma kunini, bese uthi-ke uzobusiswa ngoba wakha indlu yesonto, uzawube usuyabusiswa. Kanti uNkulunkulu wakuqalekisa ngalo nalolo suku owawukade uthi wakha ngalo, naleyo ndlu iyoqalekiswa ngoba uNkulunkulu uhlehlile wambona unyoko eciphisa isinyembezi, umbonile ekhangiswa ngabantu ukudla. Wena uyisikhulu emsebenzini, wena uyisikhulu esontweni, uphethe abantu, umshumayeli noma umvangeli noma umfundisi. Uyakuthanda umholi wakho, ubona umuntu ngoba akazi emumva lapho usuka khona ukuthi unyoko uhlala ekhala, engakhaliswa indlala yodwa, ekhaliswa nangamagama awatholayo kuwe uma ecela imali engingaqondi ukuthi why kufanele ayicele. Ngithi-ke abantwana basekuphamela ngoba le bandla leli bandla kaNkulunkulu liyisikolo nina benkosi, sifundisa umuntu ukuthi esaphila lapha emhlabeni
izibusiso itholakala kanjani na uba engasekho uyobusiseka maye enze njani. Ngithi-ke bantwana basePhakameni, leli bandla lakhelwe ukuba libisela abantu uNkulunkulu. Leli bandla lakhelwe ukuthi lifundise abantu ukuthi njengoba uNkulunkulu akwenze kwaba kuqala lokho ukuthi kubantu ekufanele bahloniphe uNkulunkulu, uthena hlonipha uyihlononyoko. Wakabani lo uNkulunkulu othokozela ukubona izigidi ngezigidi zivela kuwe, kodwa umama wakho yena abe alale ehokweni, elale engadlile. uNkulunkulu ozothi mawufaka akuse kuliphi izulu, uNkulunkulu ongenasawu, ophuca abantu amathumba abo, adle yena, akhelwe imizi yena, athekelwe izimoto, kodwa umama wakho yena uhamba ashaya isithupha emgaqweni, awuswele lutho, unayo yonke into, kodwa ukuba sekufika ukuthi wenza into ucabanga kuphela ukuthi uyoziveza laphana, uyoyiveza laphana okhohlisa abantu khona ukuthi uyakholwa. Ngithi-ke bantwana basePhakameni, isikolo leli bandla usho njalo uhlaleleni. Lokho engikukhulumayo angikhulumi ngoba ngihlakaniphile, kodwa nami ngikuthole kuso lesikolo nina benkosi, ukuthi abantu singabafundisi kuphela ukuthi abakholwe, singabafundisi kuphela ukuthi kufanele ukuthi bakhokhe umnikelo weshumi. Bangafundiswa abantu kuphela ukuthi kufanele ukuthi kuphume umnikelo wokwenza into ethile kuphela. Fanele abantu bakufunde ukuthi izibusiso ziqala emuva. uJehova uyayabheka emuva lakho kubazali bakho uma bephila, ukuthi khona bebo babili bakhuluma bathini ngawe. Noma ngabe uhola okuncane, kodwa uyosithola isibusiso sokuhlephula ukuthi lo unikeza umama, uyokubona naye wenza njani ngoba vele kuncane nguholayo. Akulindi ukuthi uzohola izigidi ukuze ukwazi ukuthi ukhona umama wakho, ukuze ukwazi ukuthi ubaba wakho ukhona. Uqala khona lapho usahola imali encane, ube usuyamazi ukuthi kodwa ukhona ubaba nomama. Lokhu ngizakuhlephula. Singabe siyanikhohlisa nina benkosi uma singavula ibandla, bese sivula ibandla, bese leli bandla liba mhlambe ngelokuzicebisa, kucebe thina, kodwa abanizele bahlale emahokweni. Ngithi bantwana basePhakameni, ngikusho lokhu ngesikhulu isibindi nangelikhulu iqolo. Ngikhuluma ngoba nomuzi esihleli kuwona asikaze sawuthengelwa ibandla. Uba umelusi wazithengela yena lo muzi, uhleli emzini wezithukuthuku zakhe. Amen. Ngithi-ke bantwana basePhakameni, akukho lapho uNkulunkulu ebhale khona ukuthi uyoba ingane yomzali wakho kuphela isikhathi esingaka bese ungasabi ingane yakhe bese uba ingane yomkakho. Akubhalile uNkulunkulu lokho. Ngithi-ke bantwana basePhakameni, nabantwana bethu kufuneka bakhule bazi ukuthi ibandla leli, ibandla likaJehova, libhalansisa zonke indawo. Uma ngabe kukhona enikwenza esontweni, uma ngabe sithi inkosi nibusise, sihlangane lesibusiso, sihlangane nesivela kubazali ukuthi bathokozele ngawe. Uthema uphuma usobayitshela ukuthi ngiye emhlanganweni, bajabula, babona ukuthi kule bandlo yako okhonza kulo abanayo inkohliso yokuthi uNkulunkulu uzokuthanda uma unikela,
Yebo kunjalo. Kodwa uNkulunkulu ufuna kokuqala abheka abazali bakho kuthi balala badleni bavuka badleni. Akukho lapho uNkulunkulu abhale khona ukuthi uyokhula uthi masune wanqa njengoyihlo ubese uba intanga yayihlo. Akukho lapho abhale khona uNkulunkulu. Ubaba wakho uyoba ingane kuye kuyoze kube phakade. Akukho lapho uyihlo ayoba mncane khona kuwe noma umama wakho. Kodwa bakhona abantu futhi abakholwayo abaqulisa abazali babo amacala. Akuhambe kahle bangcwele. Noma uyihlangona akakwazi ukuthi angathethiswa nguwe icala. Bakhona abafanele ukuba bamthethisa wena. Noma unyoka ngona kanjani. Noma ngenza amacala abovu. Alikho ekufanele ukuthi alithethiswe nguwe ekuzala. Alikho icala ekufanele ukuthi ajeziswe nguwe ngoba bakhona abafanele. Ngithi-ke abantwana basekuphakameni, isho njalo ingilosi ithi asihambi sodwa. Ithi nalapho sesiyobona le ngilosi ayihlehli iba nathi iyosithela lapho besifika ibhala ukuthi ibinawe ngelanga elithile ikubonile uhambile waye endaweni ethile lapho uNkulunkulu ade kungayiwa khona. Ikubonile udla ukudla okungadliwa umuntu okholwayo. Yakubhala phansi ayisahambeli ukuthi ungumntwana kaNkulunkulu, seyihambela ukubhala imisebenzi yakho emihla ngemihla ukuze kwenqabele ukuthi ungabusiswa ekungeneni nasekuphumeni. Yenzela ukuthi uqalekiswe kuze kuqalekiswe ngisho amasimo lima kuwo, ngoba unesihluku sokuhlukumeza abantu abatshalile kuwe, abakuzala batshala kuwe, bakwenzela yonke lento bakufundisa nje. Bayatshala ukuthi bayazi ukuthi amandla azophela, kodwa mayephela wena usebenza bazokwazi ukuthi baphile kahle, kodwa bese kuba lapho eqala khona ukuhlupheka. Mama wakho uze wendliwa ngabakhwenyana uphila, wondliwa ngabakhwenyana ukhona wena usebenza. Ngithi-ke bangcwele ake ngibuyele ngaleyana uJehova nabapriest. Ngingena ke esigabeni sabapriest noJehova. Bantwana basekuphakameni, umpriest ngumuntu ogcotshwe uNkulunkulu, osuke amkhulu kulelo bandla, osuke esebenzela uNkulunkulu, umuntu osaba uNkulunkulu. uNkulunkulu konke ukubeka ezandleni zakhe ukuthi ufuna kwenziweni, yena atshele ibandla lonke ukuthi uNkulunkulu ufunani. Kodwa ke abagcotshwe nguye uNkulunkulu uyabalandela abantu asuka abagcobile yena, ababheke ukuthi basakukhumbula lokho abagcobela kona. Uma ngabe wathunywa uNkulunkulu impilo yakho yonke usebenzela uNkulunkulu, noma uhlezi endlini yakhe emini uhlala umkhonza uJehova, uhlala uyicinga izinto ezizothandwa uJehova, uhlala uyibalekela izinto ezingazokuthandwa uJehova. Usuke ngaso sonke isikhathi ucinga into ozothi mawuyenza uJehova athokoze. Umsebenzi wompriest ukufundisa abantu indaba kaNkulunkulu. Umsebenzi wompriest
ukutshela abantu amaqiniso noma ngabe abathandi ukutshelwa vele akulindelekile ukuthi bathande kodwa okulindelekile ukuthi wena uyasho yini kubantu ukuthi uJehova wathini kuwe. Ngithi-ke bantwana basePhakameni, uShembe ufike lapha kulomhlaba wafikela isizweni esithanda izimpi, wafikela esizweni esiphila ngokuthi yonke into siyilungise ngezandla hayi ngomqondo. Ake sifunde nankamazwi kuMalaki isahluko sesibili siqala evesini yokuqala noma isibili. Noma kuze singachitheki isikhathi angifunde manje bese itholile umfundisi. Yebo siphelele evesini yesithathu. Incwadi kaMalaki wesibili isahluko sesibili kusuka evesini lokuqala kuya kwelesithathu. Manje lo myalo ungowenu bapristi, uma ningezwa, uma ningakubeki enhlizweni ukunika igama lami udumo, usho uJehova Sebawoti, ngiyakuthuma kini isiqalekiso, ngiqalekise izibusiso zenu. Yebo, sengiziqalekisile ngokuba anikubeki enhlizweni. Bekani, ngiyakusongela inzalo yenu ngenxa yenu, ngithele umquba ebusweni benu, umquba wemikhosi yenu, nisuselwe kuwo. Amen. Amen. uJehova ngabapriest. Uthi-ke bantwana basePhakameni, uthi manje uthi lo myalo ubhekise kubapristi uma ngabe bengezwa, uma bengakubeki enhlizweni ukunika igama lakhe udumo. Udumo bantwana basePhakameni luyinto enkulu. Bonke abapristi babekele ukufundisa abantu ukuba badumise uNkulunkulu ngendlela eyiyo. Endaweni kaNkulunkulu akekho uthela wayeka, ngoba umthetho kaJehova ubayisibe endleleni yakho. Wena owaphakamisa isandla wathi uyamkhetha, lananela izwi lathi uzokhumbula ukuthi namhla sowenze isivumelwano noJehova uNkulunkulu wakho, sokuthi uhlala endlini kaJehova uze besipheleni kwinsuku zakho. Ngithi-ke bantwana basePhakameni-ke silapha ngoba uJehova esimemile ukuthi sihlangane sizokwazi ukudumisa, sidumise yena ngoba wenza konke, waphumula ngosuku lwesikhombisa. Ngithi-ke bantwana basePhakameni namhlanje bonke abapristi bakaJehova bathola lo myalo ngoba uJehova uthi uyoqalekisa izibusiso zabo, uthi vele soyiqalekisile. Uthi ababheke, uthi uyawusongela inzalo yabo ngenxa yabo. Uthi-ke uyothela umquba ebusweni babo, umquba wemikhosi yabo.
Ngithi-ke bantwana basekuphakameni bayajabula labo bapriesti ekuyothi uJehova eselula isandla sisa ingilozi nebhala imisebenzi yemihla yonke athi mayebuka ifayela ajabule uJehova ifayela lakho athokoze uJehova. Ngithi-ke bantwana basekuphakameni abapriesti abangalusi udumo kuJehova uthi-ke uJehova uyoziqalekisa izibusiso zabo, uthi uyothela umquba ebusweni babo, udumo labo liyophela ngoba basuke beyikhandele lona, kodwa uJehova ufuna udumo lwakhe. Basazoqalekiswa ekungeneni nasekuphumeni. uJehova usaza bathula phezulu sebeyothinta izibhakabhaka abasaqaze phansi efuna udumo lwakhe angena uthola kubo bezidumisa bona befundisa nabantu ukuba badumise bona. Uthi-ke ngiyawuqalekisa izibusiso vele sengiyiqalisile. Uyawuhluphekisa ngisho inzalo yakho, ayihluphekisele ukuthi unecala lokuthi ungamdumisa uJehova kodwa uzidumisa wena. Ngithi-ke bantwana basekuphakameni lolu daba bangcwele angisho ukuthi kuyicala ukunikela ebandleni okulo, kodwa ngicacisa ngendlela ingelosi esho ngayo efuna kuba abantu bafundiswe lokho ukuthi kuhle phambi kwaNkulunkulu ukuthi unikele, kodwa ithi uNkulunkulu ufuna ukuthi aqala kubone lapho kuzalwa khona, abone unyoko ukuthi uyathokoza ngawe, uyihlo uyathokoza ngawe, wenzani inyanga mayiphelile, kudliwane ekhaya kini. Njoba sengishilo ukuthi abanye bayikhulu bayakhothanyelwa lapha khulumeni, abanye bayikhulu ngenxa yamabhizinisi abanayo, abanye bayikhulu ngisho emabandleni bayikhulu, kodwa unina uhlale hokweni. Njoba imvula zina kangaka ubopha amaplastiki kulelo hoko. Umama wakho uyanetha, uhlele endlini evuze yona le ndlu evuzayo wazakhela, ethembe ukuthi wena uma usebenza uzamkhipha kulelo hoko umakhele umuso omhle ngoba utshale kuwe imali zakhe uzigqishe kuwe. Uze uthi na ungena kwenu ngoba ubona ukuthi kusemafuhlulwini ngoba abanalutho uzongafunisha ukuphuza amanzi. Kujabulela umama ngoba umama Nkosi yami uyakujabulela umama noma ungamniki lutho, ajabule ubona hathi umntanami nalo uphuthu nankamazi. Hayi mama ungahlupheki, usenyanya lapha kapho ukuthi uhlale endlini ezinkulu akasafunisha ukudla kukunike wanginina ngoba lapha kubi. Uyabona ukuthi unina uphila namagundwane, uphila nayo yonke into engafanele. Manje angeke asaphuza ngisho amanzi kabo ngoba alikho iglazi elingaphuza yina, alikho ikomisha angaphuza ngalo ngoba uyisikhulu. Kodwa lo bukhulu ubuthatha kuye lo mama osehlala namagundwane, akawafuni la magundwane, kodwa amagundwane alandele ukuthi uhlele hokweni. Uyeza umama umntanakhe bambonga ngapha nangapha, abantu bathi uyasiza, bayakhomba abantu ukuthi babengenamuzi kuyena owabasiza, kodwa yena uhlale hokweni. Izazokhuluma abantu azaphambi ngoba unkosazana ukhuluma aze aguqa amadolo
aze ubone ukuthi angaze noma usuka ekhala yini mayesekhuluma le ndaba yabantu abakholwayo abadlala ngabazali babo, abantu abakholwayo abangabondle abazali babo, abafuna ukuzogqama emabandleni, bathenga iy'moto, bantwana basephakameni bathenga iy'moto, banikeze umuntu oney'moto, kodwa unina uhleli phandle. Akekho ngisho ombuzelayo kulawo makholwa aqhamuka ngakuleyo ndaba, akekho ngisho ombuzelayo, akekho ngisho omcebayo, akekho nje ombuzelayo ukuthi umama wakho yena udlani. Namhlazane efika egqoka iphiniva elidabukile ezonikela kuye yena lo mholi yephiniva elidabukile ezisho ukuthi umntana wakhe lona ongumfundisi lo mholi akanandaba, ujabulela ukuthi lo mntana lo mama uyanikela. Akanandaba nalo mama ukuthi lo mama uhluphekile, lo mama uhlala namagundwane engathandi. Ngithi bangcwele isho njalo ingilosi, ngithi nina benkosi ilawa amazwi uNkulunkulu abe wabheke kimi engithi nje bangcwele ushembe kungako athi mayeqhamuka kwathiwa jabulani jabulani ithokoze sizwe lonke jabulani jabulani Inkosi ibusisane kuzwile.